karo pini short video ke lake man ilito boundaries de kar biang longa boundary alam la east pen west kar biang ko son seto boundary ba bakona na se ka demarcate mapu itum jodi boundary sailang langdam pu polote history jodi langdam pu pusita me jara pc mane nation state formation or nation non states non district formation on agreement ke aphardo de treaty puta dopo truce puta dopo understanding agreement la haita do pini ako extra pini ni treaties sa do laga ding olo moment tune bangji asira son thak thak seletum la karbiang long district ke long ke kadu beta chuchini ateng pu polote ko alo la 1951 boundary pu la hello chuchini sita actually ki koloma 1951 that kalide ilitum la district complete non ko so hisab ma present lage khepni lage is khep bang ke 1951 lo और इसी बांगे 1952 लो था 1952 बांगे हालांकि agreement लगे माने on माने understanding ला so agreement बांगे करोना 1951 abang jodi langdam puta lage kaddu gubita chini lo hala 1951 agreement ateng polote kopilo polono la constituency one de la duaramla la area bankhe hala itu agreement 1951 no ge bangwe la pu duaramla tho bor pathar ho la pu area de ar hi ke lok lopen pu pimejong ho punja de la ke free area kala ke bangwe itum la 1951 agreement ateng ke sita itum hala boundary ki hang ha ke ching movement kapang ching pen ki hang ta laso area re ile che hang karon la laso specific area ke almost like 80 to 85% le kar be dominated aru laso bostu bang etum la 1951 agreement no ba la ke long le aru la ke state government ke bang da politics lo la ke diplomacies pu la ke politics andar da bangwe ilitum ke politics ta abera khaba politics la bang state government de la ke rajniti bu bang le bai kudniti se bang kapa thu pini pena phane mathale noni kan pharo ni kan surye phipi ma bang hasu hisab se ekamata de lase laso ako 1982 de laso analysis mang thuje 1952 ko so agreement ma laso 1951 tang de ta phi mangela 1952 bang ako la tu ako kiba pilo ako la mane ako kaching ke ching wai pang cheng thulo la tu jeka request lo hajar lo amat one side bang ke la asam ta along leke chipi dun tung to ge karon hala so homoy ke maximum tum ke mane minangan tum ke mane meghalaya le dun juinang po minangan kaliro almost tak thak lo karon kadug bete inglong sulong se chidu dun chi puri sita laso isi area bangke nang pipe hakke ching ka discussment nang pipe karon iritum jodi topographical jodi langdam putame laso ko an maitum 1951 pen ke long la pu western biang long specific jodi langdam te inglong ar lokang se ke chu thai ta wi tum ke plain area ke la kolomana pipe da so area choranat dela se bang tala nai pipe bino karon mak ta mik thang ta la ka chi khang kang tu ar sita ar ison hormo alang tum ta one side bang ke kopila pon sita anale wi karon da so area ke almost 80 to 90% kar be dominated de abostu bang ke along le ta kanang ji sita population ma da sab ka 6 sak la so hisab sido la se 1951 bang ke pipe det ma se ase 1952 bang ke ako mimang khal hai kori se la se isi agreement ma thulo 1952 la after la interim government homo je mat state government ma la se kroi lo to ni tum nang pipo sita nang tum bang ke assam upa nang tum damlong li pu se kaning je hala dak jodi assam ke damlo pte so along le ke ni tum na che khang dun chek je pu karon ana long le bang da kon wang lo apyu the pe nagaland ta dam joi lo meghalaya la haiso alam ta do haputa bang state hada demand bom tile sela so bostu bang sela si mane la on condition hala bai ka chipi ama se haso ma 1951 ke ba tum tara se to pusi agreement lage che sign lo karon ini tum jodi customary lo hisab jodi langdam pusita areas traditional areas jodi langdam pusita chinthong pan amrika la so area se do koloma la aphi 1952 agreement no ke long bang 1951 ka we bang ke lage hara dak mane amri pen chinthong ka so area se kapuri karbia population ase ko ela se hala dak mesi chi endun to se aphi agreement si ako chi endun thul haso longli abangke bostu bangke la sejuri la so hormu ba jodi langdam thu populote aro la agreement koloma 1951 agreement la 1952 agreement la ke state government reading sidolo 1952 agreement alam ni lika chini don la pen bang na than pele ni ni mikthang jongjung da chini karon hala so homo ke hala 1951 agreement a phike maximum tum ke do joilo isa tum ta do joilo hapu wes hin ta do clip hala anan si laka phya ko nili phu tum si la harsing ti se ka chiklem thu pu la pu amriya so tum pen de dharmeshwar ingleng po ta inut mean lo asila dak ni phuro dharmeshwar ingleng po ke phu si ga hang la
karon mane ne kadog bi mane da amen en logically a video dinger ji asi la so har singing teacher la se batai uncontest ke damret dila akaprek jarak akaron ta vidi so area bang chisandul det po la ta isono la so joni lo isi bangke aro mane la kitab long jodi langdam la so bostu bang agreement mane la itum phan eki pitang bha so agreement du po proman bang la hendo ekije la so kitab de nili long ba third edition long bangke page number 265 long damikran second paragraph di lake bodoloi subcommittee report ola bangke koloma constituent assembly ta ke accept si la so teng se constitution ta kaselam lo hala so pen isi ke local self government la asiladak 265 page along second paragraph long ke toke for the Mikir and the North Kachar Hills, we recommend that the necessary supervision and guidance should be provided for a period of 6 years, which we expect will be the term of 2 councils by the appointment of district or subdivisional officer, as the case may be, as ex officio president of the council with powers, subject to the control of government of Assam to modify or annul resolutions of the council and to issue instructions as he may find necessary. Asila dak jodi langdam pulote lage nase 1952 pe 1957 koloma itu first and second election ke it was a completely state controlled election. Item 1951 pen 1952 pen 1957 the first and second election ke completely state controlled election. Asila constituency a lot dipu total ke ilitum kwan lo 12 me 12 edi 5 ke tum pu west karbiang long hindo akaprek 7 bangkela pu di non karbiang long district polo nasela 5 constituency bang ta number 1 si halas agreement homoy mo pinini mo state government bang mo change phak lahaina pu masito si lasi ila constituency ta number 1 constituency si ki pek state government hin pen ili tum hin pen kali karon election mata bang state government se nanga party ili tum council tum nanga party kali le kanang litum 265 la third edition kita bang lake la ek der na de lasi la so pen ako isona la mili tum gomlong kije la khepni na ji election nanga party third time pen state government election party long le policy khala constitution sa tolo kolomanam non chukhala isa elam la bakala kanili duduni ke politics sala dilasi first pen second bangkala ke state government lasi state government sala constituency 1 putala ke state governments ekipiro or la so joini si ha 1952 pen non ananta itum election ka party non boundary itum disputes a wipin lapen elect la itum voters tum tala si hala bang akapra district tum ka un itum voters posido la so a dispute avike aro la ka avita venan ko lokano la state government si hala 1952 agreement homoisi ta kanangi pi sida maximum na solam ma ka paklang kle ke la ke one side ke kache thanda sap ining ta chereng no hoy aro nije je taning je na kokso bostu bange ko suisa manili phan nange than ke ela so em hai e chemandet nili phu bang so phipini minang an tu bangala mane asap ki ba pubon amar minang an la asap amen hai kapa vj phanse bosula so alamanga patu joy poisa panutin le interview non hajano da thanthi asola ma alam deep head bostu bagedi asila so ajoini si pu area ka che one la haya joini si bostu panghal uncontested batai da damret hala akam da dolo seta mean ke mane isi atras hisab de jil an kilong le hormuta che santhor por ke muta longri long pat la ke phlang welo ta ke muta mane la pusi padu thipu poso bisas me se bostu batai la pedang ni pichon la lang tame isi di even third time the nangli phanse nangji pute public tum city na tok ne so city ta nila upload lang la era so page long amat asila ta ison lo ar hani si isona hormudi man majong ho o police station ta non kiba kache ponpo nongau si ponpo pose kaning jela sinita solam ke langding pi bostu ma pode tok dona lagi un i pusini ta tok dona chata tok unde dan alama ke laso election jetia hailo alang em chamandera phike jetia office la hai distribute pang cheng no na la headquarter pang hamren ponpo pura tani li phulo setala ka phisi ke pon la dhuniram long pi homo se lagi ponso bostu ka usalo anjir pi kleng sia so polo lake tasi hala so mosi ki ponsita hala so homoy eje hamren si subdivision ni talata la harsing tc decision ke endo tase alar ke la dongka sor panda pulo headquarter le ponda sita tak nangli tumlong wang job plot wang vite chokchi pulo so a hisab isi a chithe bang nang tikang pu pulo sela nangli tum circle office hala dak dongka se lage hala dak sela se kibilo pinte akapre dim si
ibikok ji por dire senang tum office documents chelangon 1952 ji circle office ke hala dakle laka 1952 em ga cheman ching pe laka dongka sor ban ke peklo alam kala se decision en kere je headquarter bagenon hamren pon depo po karon 7 years pagdo laka dongka se headquarter kaselam lang pajupen se ke pon headquarter la sila circle office chela indian kagos 1952 hula tani li phulo इनके सोन से हेडक्वार्टर बंग हाला डिसीजन इनके ला पुलिस स्टेशन बंगे कुपिलो since 1951 नो एग्रीमेंट लोंग के अविडेट ला हाला सो एरिया बंग के ला से मने हाला इलेक्शन आपही दे ला ईएम चे मंडेट के मने इsoन के हाला सोडिम ता पिने आसीनी सबिना को जे के पुलिस ला पुलिस स्टेशन बंग के ला से हाला सो एरिया दे कोलोमा 1952 एग्रीमेंट नो के लोंग से लगा सो पुलिस स्टेशन के हाला सो एरिया से के बिदाम लो लके हाके चेंगो को सो हिसाब में के बिरा नीली फूपी हसो अदीम नो अंतला बैठनांग सो पुलिस स्टेशन मानो दा चेंज चेलक लदाक किबी अपलोड तला के नीली फू से लके कि क्लेम तकांग ला पुलिस स्टेशन के दे लसे लसो इश्यूज पंगे एनी के बांगवे हानि सी पुला टेक्नोलॉजी लोक सी ओ मुनि तुम का चुचिनी ने बांग दोलांग पन पुरा सो हरमो से नी का पकलक और लके जरा पॉलिटिक्स तकाले लके कुपिला लके हिस्ट्री दे एली तुम कादुगु बेता चुचिनी नहीं और मैक्सिमम गेली तुम केला का चुचिनी ने डेटा जोनी सी शिक्षक होय दे मुनि की हिस्ट्री जरी चुचिनी ने पते लके चोकचिलो लके अफियों लके शिक्षा अंगपो एला सोन थक थक से ला चू दे एला इनो लके हाय किताब के टॉक दे एलवेंटेरो लके हाय से नीली कनिंग जेला हारा का खिंदे ता लगला सोन सोन पो कारण हाला कुपिलो ला फर्स्ट हसो के बाप हान फर्स्ट 2 पेज 2 चैप्टर्स लो के तो पावर साइज सीपी डेट हजार डेट पलंग दे तो हाला सो किताब पलंग तो पिने गनसेन को पिने मियो जतने बोला किताब पनी रेला लसी हाला सो किताब नो लसी माने पावर साइज सीपी डेट पोलसी पावर से का चिपी कली दे लसी ला डाक पेन लके नंग तुमला 2 पेज 265 रो ना एकदम 2 terms के बंग स्टेट गवर्नमेंट से बंग नंग कंट्रोल द इलेक्शन तलो आका प्रेक्टलो पाजू पे से पावर लिटुम हने कीपी लसी लके कदुगु बेराता चुचिनी जी और सो बस्तु के कदुगु बेटा चुचिनी न जी सो हरमो मागे लके कंट्रोवर्शियल इश्यूज ता लके बांगवे और इसी एडमिनिस्ट्रेटर हिसाब ने लके हिस्ट्री टीचर pour research pudet kali itum history teacher ke administrator ruler punon king punon leader punon la sonthomai kaita ino tek se reset plote la silang nai tek the ba munin me henu ba ruler hisab ke number 1 a boundary to protect ma tek ma tila a boundary to protect tek te la ke weakest lo ka kamjori nai muni ro ka sulili nai arichu lo la ka leader lo la ke बाबा अरिचु भेजा दे कि बालो सेकंड बंग लांग नंग जी के इकोनॉमी जो माने इकोनॉमी बंग जो अपलिफ्ट फुल मा नेमा रात तुम को सुंग से मा टैक्स कम की मा मुनि तुम लिविंग कंडीशंस को पीमा हरा सो बंग इंप्रूव उन मा एमरा के सेकंड थर्ड के लांग नंग जी के लांग पर के डेवलपमेंट अंग पर के इसोनसोनी लके ए बंग बोमपोडी लसेला बाउंड्री बंग का चुचिनी बंग लके दरकार हरो लके काई तना के चुचिनी नंगी एला एली तुम दे लीडर पुपुलो ते काइता बाउंड्री मगे इंटेक्ट भी उ नंग जे लके बाउंड्री जुदी बा लोंगली जुदी चिकिप सिबा पदाम लो मने लके आलासु माने लके अमुनित के लके किथेक अबांग के लके होखेलो लगे नीली तुम हिस्ट्री एथाने कारण नीली तुम के लाइलॉग से के थाना बा असले का दुगु बेटा चुचिनी नि और सोलम के उन के लके माने नॉन अपकमिंग जनरेशन तुम फंदा लगे जे थाना स्पेसिफिकली तुम वेस्कर बिंग तो बांग चुचिनी नंगी दे 1951 गले 1951 पे 1952 खेपनी एलिटुम ला 1952 दे ला 1952 के ला दुआराम ला आरही के लोक अंग पर पोरपथार ला पेन ला पुंजा दे ला फ्ली एरिया के लके इटुम 1952 एग्रीमेंट लगे नीली फू लगे बांग्ला फू फान कचु उठाई प्रेना पू पुसिता लगे ला नीली फू लगे हारसिंग टीपे से कपांग चेंग पोन सी लगे हफू हाई ताका दुगु बिते नंग चेराप माने हाला तुमटा कंप्लीट की बालो लसी la sojoni selang leke uncontested khepni ke dama batai tinta la so bostu bangde lasi la ke jara boundary disputes ta be mantuni mani sonson pu thedun pelak ta lasi mai pu chuchini ne det polo aro la so main problems ke kupe itum ke pilo ituma khai ke kupila khali ka chupatu de mane aporial ka chi rong puji baha kupine a reasons ka kapre ka reasons ar history le tum nang posita bangjo kalam ta tokte khali bahini bang tho malam si I tok choranat ke la so posil la hayala mai klang klidelo ya la ma ke la se jare pite equally nang la so hormo bang ke aro do ola ni pa jopen wangji with documents ase ni le wangji nonta aro la ke la se nilita chuchini delo ro bang interview lo haipen si nili
tako lak authenticate hulo so bostu bangedi tase boundary disputes ka ave tar lage aro penap judi pinison issues judi rise bode lage state government pen kali laddak ali tum council kachari tu mangse lage chi jor nang je chipi nei kan free bang jogo chipi pe lage jor vek ni han matti ke lage e long lege bang ke nang en uni aro bang le nang en pu pusita bang joma tha je khep na me ki je 1952 pen te ek khep ta pise ni tum claim nam de delo pola sonam choma tha bang kagos chiri ji so bostu bang ke terbang nang claim kre bang hasu homo state government bang kachak tang do lake judi ditum pin ap judi la so a mane boundary bang judi nang pasik sagdon pupulote lake mane lake isi permission hisab lo jena tum nang ni hang ning ta dunon po hasu isa permission po alam ke nitum kitia ta nang claim kle po hala so wording sanam do de la se 1952 pe 1957 ke ako repeat thula chela ke state government se la so election ke nang ka conduct ar 1952 pe non ante itum ra nogao sornor ba state government pe lami theta we ki je chonghoi se mane ba nitu mamunit ba la puitu mamunit hapu vote ke jok namta we ke bostu bange akaron people la 1952 agreement aro ko people se solam ka chini ni det ke la history ke to ka paturo la igno bahini fan importance pi voice or na di la se e history polote face wise ni te me chronologically si claim jila somni la an pe la ana duty ada itu jut koklo la pen la ante lagi jut koklo la pen ane jut koklo pula so hisap tedi tum history bang lason kali dia dili tum ketok ke cheng phanda pa veder ki jut phanda pa veder la ang bo indur behni pasi importance pi wong mat ke cheng alam ta chini ne ha ki jut alam ta chini ne de la so joni se no ta boundary ke command tu pi ma e la chu chini ne de lo la so bostu bang de la se history pote kaita khula mula se thanang ji chok chok chino de la se itom boundary disputes ke lake kaddu pure chuchini ni jike 1951 agreement de belek 1952 bangela no dwaramla constituency ke 1952 agreement lake nili phu harseng inti sera ke claim no aro halaka chera main hapo amri pen ke lake dharmeshwar ingleng polo salang ri phane misita pek ta mu bang phase lake che pek thu de la phe muniram ingleng po dharmeshwar ingleng ke ko ri puthuro lake afrang yam barim ni lake dhuniram ingleng apolo la pen pu muniram ingleng po mang lake mane abarim de CM ke hai penembele de lake joram ingleng ke hai asar bura lola bangke la sila pula tala prang pra kadu re cherap se tala pula amri la so area bang kache wan ke hala so area pen ke number 1 leader ke lake dharmeshwar ingleng po hello la bangke inke pu bangke kapatir pi bangala harsing ti la kolomani pu de la sila so boundary lamsi thanchod na kardom